siku tuwe na furaha. Nasema amen na kupiga Njatũkano gatagatĩ ga atongoria kaunti ya Meru nĩ ithiĩte na mbere na gwakĩrĩria marĩ na ngarari igũrũ rĩa gavana Mũhagũre Kawĩra Mwangaza. Atongoria matiganĩte arĩ hamwe na MCA maugĩte matiratambũra gavana Kawĩra ta gavana tondũ nĩ mamũhagũrire ta MCA na agĩcoka kũhagũrwo nĩ mbunge ya Senate. Senators wetu tunaona mkiandikia Kawĩra barua mkimuita Senate na ni mtu mlifukuza. Senator Cherargei, wewe ni chairman wa committee ya public accounts ama vice chairman kifikiria, na ya kwamba tumeona anaitwa pale ajibu maswali ya Meru. Sisi hatutambui Kawĩra Mwangaza, yule ni gavana tuliondoa assembly na mkaondoa senate, nyinyi ni gavana wa court. Njatũkano ici ciumĩrĩtie hĩndĩ ya mathiko ma nyina wa mũnini wa gavana wa kaunti ya Meru Joyce Methingia marĩa matabanĩirio gĩcigo-inĩ kĩa Igembe ya mũhuro kaunti-inĩ ya Meru. Bwana Spika, ile kamati tukienda inabaa ikaliwe chini ionekane kwa nini yule gavana ambaye amekuwa impeached anaitwa ile Senate. Kwa sababu sisi maseneta 47 na nominated 60, sisi wote tuko seneta 60. Ajenda yetu ni mambo ya devolution katika masinani na tumeona kukiharibika. Na sitaki watu wa Meru msumbuke. Msimamo wa Senate katika kesi ya kumbandua aliyekuwa governor is still our position, even in our pleadings in the court of law. Kawĩra was impeached correctly, constitutionally, kwa mambo ya incompetency, ufisadi na uongozi mbaya wa gatuzi la Meru County. It stands that way. Ona kũhana oro ũguo, atongoria amwe marauga kũgĩe na gĩikaro gatagatĩ ga atongoria a Meru nĩguo methe kĩhonia kĩa ngucanio iria ikoretwo kuo. Nashukuru sana mambisho, sababu nyinyi kama kanisa na wasee wandoiteke tunasikana pamoja, tutaongea tukisikana pamoja, tukiona kama Meru haendi mzuri tutasema haendi mzuri. Kama wa Meru, wakati imefika tuweke tofauti zetu zote kando, tuungane, tuongee mambo ya Meru. Tuna shinda mingi na senator alikuwa ameanza kitu mzuri. Pahali tunaweza kutana kama viongozi wa Meru, the current crop of leadership, former MCAs, former MPs, wote tuketi tukuwe na mkutano wa watu wa Meru. Kũringana na watho, Kawĩra Mwangaza nowe gavana wa kaunti ya Meru nginya igoti rĩgathikĩrĩria cira wake tarĩki 14 mweri wa gatatũ mwaka ũyũ, na kumana na ũhoro ũcio kamĩtĩ imwe cia Senate nĩ imũrĩtie akinye mbere yacio gũcokia ciũria cia ũtongoria wa Meru, ũndũ ũrĩa ũrarakĩte atongoria amwe a kaunti ĩyo. Na mimi nikiwa liaison committee chair nimeandika barua na nimeambia wale the governor should not be invited to the Senate mpaka tarehe 14, tumalize tarehe 14. Wagweterera nĩ kuona kana igoti nĩ rĩkamũkindĩra ta gavana na ũrĩa akarutithania wĩra na atongoria a Meru, kana igoti nĩ rĩgaikia cira wake nja ũguo mũnini wake oerere ũtongoria wa kaunti ya Meru. Kuma tuĩke gavana mwaka wa 2022, mbunge ya kaunti ĩyo ĩmũhagũrĩte maita mana gũkinya rĩu.